Pre svega da čestitam i jednoj i drugoj ekipi na fer i korektnoj igri, da čestitam mojim momcima na karakteru što su se izdigli od onoga što nam se desilo prethodno kolo. Mislim da pokazujemo iz utakmice u utakmicu da smo ozbiljna ekipa i da polako, ali sigurno idemo ka našem cilju. Mislim da smo danas kontrolisali utakmicu čitavih 90 minuta i mislim da smo zasluženo pobedili. Imala je Kozara svoje 2-3 dobre šanse, ali mislim da smo mi danas bili onako dosta željni da ispravimo grešku iz prethodnog kola. Da, ja sam jako zadovoljan, ono što smo najavljivali, što smo ostvarili. Znači, predstava nikad nije slučajna, rezultat je slučajan, ali to je put koji Kozara želi da ide. Jedino što nas ljuti da sa svim tim rizikom koji smo došli vamo, igrali našu igru ofenzivno otvorenog garda, da nismo imali nikakve probleme s tim što smo riskirali, nego smo imali, dobili smo 2 gola kad smo bili postavljeni pred našim golom. To je ono minus, a ostalo svaka čast dečkima. Danas su nam pokazali da je to pravi put i da oni sa optimizmom se razvijaju dalje. Pa, prezdovoljni smo naravno rezultatom, ništa osim 3 boda, nismo razmišljali ni o čemu, igrali smo kući. Da bi ostali na prvom mjestu trebala nam je pobjeda, ostvarili smo, mislim da smo prve sekunde kontrolisali utakmice do zadnjeg trenutka. Momci su odigrali odlično, zaista pohvalio bi svakog momka ono što je ušao s klupe, a ne što nije ušao momak. Znači svi smo disali kao jedan sa stručnim štabom i hvala i publici na podršci danas. Na vrijeme smo otvorili utakmicu, mnogo je lakše kad se u prvim minutima postigne gol, tako da na vrijeme smo postigli gol, eto hvala Bogu, priveli smo utakmicu u kraju i prezadali smo s 3 boda. U zadnje 3 utakmice, koliko ja znam, 4 gola su pale, ili tako? Pa jeste, ali to bi pripisao mojim drugarima, zaista, mojim drugarima iz ekipe. Vidjeli ste i golove posle sjajnih centar šuteva i akcija. Mislim da je to zastav svih momaka, ne samo moja, tako da nadam se da ću nastaviti sa serijom golova.